Ja sam Ana Vitić, direktorica Kalamper Hotel & Spa na Velikom Pijesku u Baru. Osim udobnosti i kvalitetne usluge, nama u hotelijerstvu je najvažnije da gostima budemo na raspolaganju u svakom trenutku, kako putem telefona, tako i online. S obzirom da imamo veliki broj gostiju iz inostranstva, komunikacija se uglavnom odvija preko sajtova za booking, e-mailova i naših desk telefona. Zato nam je jako važno da imamo neograničen pristup internetu i uslugama fiksne telefonije po najsavremenim standardima. Želimo da se svi gosti osjećaju bezbjedno, zato je u našem poslu veoma bitna zaštita podataka. Uz Magenta 1 biznis paket imamo odličnu antivirus zaštitu na uređajima, a sve podatke čuvamo na cloudu. I što je posebno važno, imamo najbolju biznis podršku, naš lični kontakt iz Telekoma. Za sve što je potrebno mojim saradnicima i meni, tu je Marija. Ona uvijek ima idealno rešenje za naš biznis, čak i dođe do nas kada god je potrebno. Sastavite vi vaš idealan Magenta 1 biznis paket.